Kupna kuphi la sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele itindzaba entesiswati le-State Flap Khoma sise Auckland Park eJozi. We've been caught in this low growth trap for more than a decade, so we want concrete plans against which we can measure the government of national unity. Mengameli Cyril Ramaphosa naketfula inkulumo yakhe yebunjalo belive kulinzeleke ukuthi atsinze tingoni letemcoka letahlukene. What I want to know, Minister, exactly tell the nation, what is it that our soldiers are protecting there? Indvuna yembutfo emasosha nabomkanji bovu babobuye empini nje Mthekga ithile kusembili nyalo kubuyiswa kwemasosha lashonele empini. Tingoni lekulinzeleke ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa naketfula inkulumo yakhe ebunjalo belive titsinze tifake ekhatsi incubekelo embili etindzabeni tetemnotfo, imitsetfo lemisha kudvonsisana ngetihluko emaveni emhlaba kanye nekungadindi kwesimo nhlalo umhlaba wonke jikelele. Tati kutemnotfo titsi nemalanga langemakhulu lamatsatfu ungakacishwa gesi angahle abe ngidzabamlonyeni enkulumeni yamengameli nakabalatindvo latendile kuncoba tingcinamba letibukene naleli. Akukakhatsalekile ukuthi uke wacisha ngempelasonto. Nalokungqubutana lokukhona ngembi lesempumalangane live le-DRC leseyibulela imasosha kuleli lebakatshalwe khona lalishumi nakune netebudlelwane nalasemelika dingahle titsindwe. Kwethula kwenkulumo yemjalo belive kwenteka ngemva kokukhula kancane kwemnotfo, kuswelakala kwemisebenzi kanye naletinye tinkinga. Njengalwati wenyuvesi yaseWits Jenny Rousseau uthi mengameli kumele alethe tinhlelo letitawuseka kukhula kwemnotfo, kwakhiwe ematfuba emisebenzi kuphindze kubukwe nelizinga lelisetulu lebusweti. The President should tell us about the plans of the Government of National Unity to restore economic growth in South Africa. We've been caught in this low growth trap for more than a decade, so we want concrete plans against which we can measure the Government of National Unity. We don't want a repetition of previous promises that we've heard from the President on numerous occasions. Labanye bathi iNingizimu Afrika kufute ichubeke nekutama kuletha kuthula kuleli vekati. Lekuyintfo lemcoka kule migomo yezivumelwano sekuthengiselana emkhatsini kwemave ase-Afrika. The likes of the peacekeeping missions that we are on, that is a role that we must continue to play as a country, despite the fact that it comes as a heavy cost on the fiscus, but we are the most advanced and most developed, and of course military, we are more stronger than most of the African countries. Kungendeka nekuthi mengameli abuke inchubekelo embili leyendiwe elidzabeni lokuthuthukiswa kwemnotfo. Much will be made to the general halt in load shedding to date, although of course there was some load shedding over the weekend, but Eskom expects that to be a once-off event and to go back into an environment where we certainly don't experience the type of load shedding we experienced in 2023. Mengameli Cyril Ramaphosa ulinzeleke ukuthi athule inkulumo yemjalo belive ngalwesine. Kusenjalo lana akusemthatha lekwaba inhlokodolobha yesabelo saseTranskei lekuyindzawo legegeledelwe emadolobha lamancane lasemakhaya. Bugebengu buke badlanga kule minyaka lemibili engcilo kufaka ekhatsi iludlame lwamatekisi kuya ekhokhisweni kwabosomabhizinisi nebantu phaqa imali lekuthiwa yekubavikela. Kunemholo wendzabuko losoliwe ngaleselo sokhokhiswa kwabantu imali enshwalanga yemthatha kepha linye takhamuthi tima naye. Asazi into nge-protection fee kodwa siyazi into yoba ngaba bekuyophaya esikolweni ngizaniqonda malunga nechawa leyayiphaya. Lo mkhubo wekhokhiswa kwabantu imali ngekubathembisa kubavikela uhulele ekutheni uhulumende wayevolongane wesifundza basukumele etulu ukuvela nemaso ekukhalima lo mkhuba. From mid-August, we have deployed additional members to support and augment the available resources and the capacities in this province to deal with extortion decisively. Elenye inkinga lekhungethela sifundza kwebiwa kwemfuyo. Tikotsi OR Tambo Alfred Nzona mathole kutola tsinzeka kakhulu. Kulokunye bantu balahlekelwa impilo yabo. Egodini kwathuthulwa kwabulawa abantu labasithupha lekuthiwa bathuthulwa tigebengu lebukadze teba imfuyo. Kuphindze kwabane tigameko letisetulu tekuthunjwa kwabantu. Siboneka kubi kuba silala siyothukelana kakhulu and into ebestressa kakhulu ukuthi nasibone notata eboshwe oko isiphatha kabuhlungu lolo leyo.
Kubulawa ngesihluku kwabantu labalishumi nesiphohlongo eNgobozane elusikisiki kwathusa live lonke. Kwakhishwa lithimba lekufuna letigila mkhuba litagcina litfolakele. Lo mnyola baboshwa bekakhishwe ngashwele lekinto leshiye emulunga emphakathi atibuta ngelihlelo letemthetho kuleli. Abantu bebezovusa amakhaya abasekho ngoku but ke ngoku abasi-entertainer abantu ababuleleyo. Bugebengu obusenkinga lenkulu kuleli. Takamthi tikholela ukuthi kubangelwa lizinga lesitulu kuswelakala kwemisebenzi lekholela ebuswetini nekumalingana emphakathini. Kwendiwe isicelo kuhulumende ukuthi atibuke letinkinga leti. Induna yembutho wemasotsha nabomkanjubovu babomabuye empini enjimtherha ithi lokusembili nyalo kubuyiswa kwemasotsha lashonile empini lalishumi nakune kanye nalalimala ngesikhathi emavukelambuso M23 ahlasela eMpumalanga neDRC. Mutherha bekatfulela ikomiti letekuvikela nemasotsha labomkanjubovu eParliament. Emalunga aleli komiti bekafuna kwati ukuthi mbambamba ufuna nombutho wemasotsha wakuleli eDRC. Induna ke yengete ngekuthi kude nemigwaqo yokuhlala kwetindiza eGopa wabhidlitwa timbi ngako ke kulukhuni nekubalanza lasebabhubhile. Their soul rest in peace. Lilunga lekomiti lekuvikela amabele rhoqana lithi induna Mthekga kufanele ikhulume liqiniso ngemsebenzi wemasosha kuleli DRC lithi alikholela ukuthi akulela live ngehlelo lokuletha kuthula. What I want to know, Minister, exactly tell the nation, what is it that our soldiers are protecting there? In my view, taking the entire SADC for nothing, that they could meet as heads of state on behalf of individuals in South Africa. Lo mnyothi khulu kulombutho lekuvikela Major General Godfrey Thulare uthi lamasotsha alalishumi nakune lashone eMpumalanga eDRC bekathambile ihlelo lokuletha kuthula kuleli live. Uthi lamasotsha atholana etulu namasotsha M23 emalanga lamabili ngaphambi kokuthi kube khona labashonako. Thulare utshela komiti ukuthi kanyalo kude ludlamelo lukhona emkhathini kwemasotsha eSADC nemavukela mbuso M23. The M23 and the Summit DRC together with MONUSCO forces are now positions that is at the Goma airport. However, we still have forces that are still based in Sake. There is currently no confrontation or hostilities between Summit DRC as well as the M23. Ilunga le-EFF eParliament eCarlton House lithi letikhulu tembutho tekuvikela lebetfula umbiko kule komiti tikhombisa kungalihloniphi live ngalo mbiko wato longacaci ngalokwendeka eDRC. Why are you, Minister, and why is the President lying to us about the nature of the operation that we have in the DRC? Lo visile mshushisi lavelonke lithi nelicala leliphathekako lelibukene nalo lebeka indvuna yetekuphepha kwelive Bongani Bhongo. Bhongo uthi lamacala labeke wona akhutsatwa depolitiki uyabhecwa njengawo. Kanti ke bekavele lamhle enkantolo yamanje eKapa lapha abukene khona nemacala engohlakalo. Bhongo ukhulule ngebheyili yetinkulungwane letisihlanu temarandi. INPA ithe macala labukene nalona beka indvuna yetemhloli Bongani Bhongo aqala emkhathini kwenyanga yenyoni nemphala nga-2017 nakuphenywa ludzaba lwekungaphathi kahle Eskom. Kusolwa ukuthi Bhongo wakhulumisana nalona beka inhloko yaleli komiti Advocate Ntuthuzelo Vanara kuthi achithe kuhlala kwaleli komiti. Wanted him to fake illness so that in the end he will collapse the inquiry. Advocate Vanara refused to participate that. He even went as far as telling him that he must name his price. Even then, Advocate Vanara refused, and then he reported the incident. Loludzaba lwalalele enkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa lapho Bhongo watholwa anganacala. Ntabazilila uthi iNPA ikhonile kufaka sicelo sekuthi lelicala libuketwe enkantolo lebuketa emacala eBloemfontein. Kanzi litawuthethwa kabusha. Bhongo uthi letinsolo labhecwa ngato ticucutelwa ipolitiki. I went to the Nelspruit courts and was acquitted there in terms of section 174 of the Criminal Procedure Act. And to this end, I have instructed my lawyers to institute a civil claim against the state of about 3.8 million rand. I think they have the next 2 weeks to respond. Lelicala lihlehliselwe kumhla 13 enyangeni yeNdlovulenkhulu.
Imndeni ethi Delile Mine letavaleleke emathunjini emhlaba isola hulumende ke kwahluleka ngekungayikhathaleli boPriti Ngambule, Yvonne Mnisi na Solomon Nyirenda amange ke batakulwe ngemva kwesehlakalo segodloka kwemgodi wemayini yeligolide lokwendeka nga-2016. Le mindeni isolo iyachubeka nekuhlala ngaphandle kwale mayini. Asengakatfolakali emathambo aboPriti Nkambule, Yvonne Mnisi na Solomon Nyirenda labavaleleke emathunjini elili mine. Laba labathathu bebasebenta ku container yensimbi ngalesikhathi kwendeka lesigameko nga-2016. Ngalesithathu kutawuhlangana iminyaka leyimfica kusukela kwendeka lenhlekelele. Kanti kusemadima emindenini yabo. Kubuhlungu kakhulu ngoba phela abantwana bebosebenza. Kube bebangene ethi kwemuntu lophilako ngawuba jake kubakhipha labantwana. Kepha nje akanenzaba nabo nokuthi kwendekani. Luphenyo lwalenhlekelele lwavulwa nga-2017 kanti kwatfolwa ukuthi kumba lokwecile kwabangiso sisusa salenhlekelele. I-Action SA yafunga kusita kutfola lamathambo. Itiko belisho ukuthi le container angeke ikhipheke ngoba ngafaka impilo talabanye engcupheni. Sengengenelela kwamashaba ngalemnye imithetho lubathi Fire Act yabe seyavela itiko letimbiwa ukuthi no icontainer ingakhipheka. Njengoba emengameli atawetfula inkulumo yakhe ebunjalo belive ngalwesine, le mindeni ifuna akhulume ngemitamo yokukhipha tidvumbu tetinini tayo. Upresident into lena ngibhekile kuwe nale ngifuna ukuthi ayenze. Ekukhulumeni kwakhe akakhulume ngomsebenzi awenze lokuthi athumele emshini babuye bokukhipha labantu abethu. Kulindzeleke ukuthi le mindeni ibambe umkhuleko ngaphambi kwelanga lakusasa lekukhumbula letisebenzi. Kuletinye ke nasibuye titolo. Emaphoyisa kwaZulu Natal athungathana nebasolwa laba banzakanyeka ebugebengini bekubamba inkunzi imoto lethwala imali kuthela wayeka iN2 eThekwini. Asikwamukele mbukile esigabeni sesibili setindzaba tesiswati la SABC nawucetha ngena sisekhona ukhethe kahle hlala nathi. Bagibeli bemabhasi e-area vaya ngendeka baswele ukuhamba kusasa njengoba lamabhasi sola ngahamba emgwaqweni. Kulandzela kudutshulwa kubulawe bashayeli ababili eSoweto ngemsombuluko ekseni. Labashayeli badutshulwe emahlandla etigamekweni letimbili etahlukene eProtea Glen naseMapetla. Ngemsombuluko ebusuku nasekugabengeni insimbi yesiphohlongo kwadutshulwa kwabulawa umshayeli eMapetla eSoweto. Emadrodza langatiwa amdubule emahlandla lasiphohlongo kungakapheli emakhilomitha lahlanu nje nendzawo yesigameko eProtea Glen kwaphindze kwadutshulwa lomunye umshayeli naye wadutshulwa emahlandla. The driver was shot whilst he was driving. When the bus got stuck, they came to finish him. When the paramedics arrived, he was still alive, but he died on the way. It was a very sad night. We received a call from our intelligence informing us that something went down. Then we immediately ran there, and then the scene was not nice. It was not something which is very good to see. Kusengakacaci kwekuthi babulewe leni labashayeli kanti futhi amaphoyisa athi kusete loboshiwe. We don't want to speculate. We do not know why it happened. We will allow the South African Police Services to do their investigation. Kungacaci ukuthi babulewe leni labashayeli kwenda labanye bangakhululeki. Drivers are not happy. They're not even prepared to start working. We have to try to convince them that this is their daily bread. Begemensilo muhla. Bagibeli beRea Vaya bakhuthadwe ukuthi bathole letinye tindlela tekuhamba. Emaphoyisa kwaZulu Natal athungatha abasolo labasihlanu labamataniswane kubulawa kwemadvodza lamane asemandeni enyakatfo nelugulwa lesifundza. Babili ke lababulewe bebangemaphoyisa lebekangekho emsebentini kanti ke badutshulwe endzaweni yekunatha tshwala itolo. Takhamuti titsi lesigameko sihlasimulisa umtimba. Abantu abaphunyelwe umphefumulo abangani abantu sihlala nabo everyday usuku nosuku. Ade nginabo izolo ngoba kwenzeka lesi sigameko lesi because ngithe ngisuka la ngendlini
ngezwe ukukhala isibhamu mhlawumbe ka 9 or 8 shots. So ngase ngivusa ubhuti wami mase ngifika la ngithola ukuthi osibanibani abasekho emhlabeni, abanye basesibhedlela ke. So ngeke ungathuki. Ngeke ungathuki because asijwayele lempilo kanjena, akuyona into yethu. Yabo, but kwenzakalile kubuhlungu, ngeke ngabe buhlungu. Sekhona KwaZulu Natal emaphoyisa athungatha abasolwa laba banzakanyeka ebugebengini bekubamba inkunzi imoto letfala imali kuthela wayeka iN2 eThekwini. Labasolwa ke baphoce le moto letfala imali ukuthi iphume emgwaqweni babese bayibamba inkunzi. Kuphangalele umuntu lo yedwa kwalimala labasikhombisa ngalesikhathi basolwa badubulana nemaphoyisa babe babaleka. Kuvalwe iN2 naleminye lehlangana nayo iM7 neM1 iHigginson Highway. Kube isigameko esishaqisayo senzeke emgwaqeni othela wayeka namhlanje ekseni. Iqembu lesigelekeqe livulela ngenhlamvu kwaphoqa ukuthi izimoto zijike zibuyele emuva. Abazibonele bathi abantu bebecasha ngezimoto, abanye bebaleka bengena ehlathini ngesikhathi bedutshulwa ngemvula yezinhlamvu. Labasolwa kuthiwa bayilalele unyendle imoto ethwala imali bayikhiphe emgwaqeni ngaphambi kokuthi bayiqhumisa ngebhomu. Amaphoyisa athi kulimale onogada bathathu balashwa abosizo lokuqala ngaphambi kokuthi baphuthunyiswe esibhedlela esiseduze. Ngokusho kwamaphoyisa abasolwa bazama ukuduna abashayeli bebedlula kwakhona abalimalayo. Ngesikhathi sebebaleka kube sekudubuleka abantu abathathu bebehamba ngebhasi, kwaphinde kwadubuleka abantu ababili bebehamba ngezinyawo emgwaqeni uHigginson Highway. Endaweni yesithathu kuSilver Glen Drive eChatsworth, abasolwa badubule balimaza unogada obezama ukubajaha. Kanti labasolwa kuthiwa baphinde bazama ukuduna itekisi, kwadubuleka owesifazane washona, omunye walimala. Teams are out, different units in search of the suspects, the police and the Hawks and other private entities which are supporting us. We believe that we are going to catch, if not all of them, some of them. Maphoyisa athi aseqoke ithimba elikhethekile ukuphenela isigameko ukuze lithungathe labasolwa. Nasibuya emakethe tetimali irandi lisimeme nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asisishavuke sive embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili letiphume embiteni kulugwalagwala FM. Sibuti sentala muhla mlingani. Asivusele Dora lishonlena kumbukelo tizoba teswati khona ke ekhaya namhla kulihlelo liphuma embiteni simebe bashayeli bemalokhali eBhabtini kulesifunda seMpumalanga njengoba bakhala ukuthi bavinjwa abashayeli bematekisi ukuthi ke bangavunyelwa ukuthutha abagibeli kuleya ndzawo yaseBhabtini. Ngetuluka lokho sinelitiko letemfundo kulesifunda seMpumalanga kuthi sihlawena bakabani ngetehlalo tekudlongolo kubafundzi icitsisakana so kesifunda sethu seMpumalanga. Sibuka ke indlebe emlalini njalo ngesimbi yesithupha simadebe insimbi yesikhombisa kumsakato ligwalagwala. Angibonge Dora nelisimba lakho. Asibonga kakhulu Mahlalela tikucala lapho ke lamuhla siphinze sihlangane ngalesine tikhona tesindebele kusasa kanzike nakubumbana yesikhombisa kulenkundla lamuhla tikhona tesixhosa kanzi ngemva kwetitolo ukhona into zakhe Mathebula nesimo selitulu ubukela alibeni lokuhle mbulile.
ngedela shona ngenanza abatalo kanjalo ngedela shona ngenaso simo selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kwamahle kakhulu ke amathuba emvula mabuka ingcenye esifundza ke la eEastern Cape kanjalo ke nasenkabeni elive ngolalo muhle kanti ke naselangeni lakusasa akhombisa kuba khona ke lawo mathuba emvula njengobona lapha kuyekela 8% kakhulu kati ingcenye esifundza ke la eEastern Cape ukhombisa ke kumbonya ngemafu mokhuphuka ke yempumalanga elive ngolalo muhle kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service ukhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ingcenye esifundza ke la eEastern Cape kanjalo nengcenye esifundza ke la eFree State ngolalo muhle kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke leso sixwayiso lesivela baka South African Weather Service njengoba liqhubeke njalo nekuduma mabuka ingcenye esifundza ke la lethelugwini elivele kubalwa ke la sifunza kwaZulu Natal ngolalo muhle kanti ke sikubula ke maze ngikushisa ukuthi ngabe ke emenjani kakhulu kati lawa ke la setulu mabuka ke la ingcenye ikakhulu kati yaphingithini likhombisa ke kushisa mabuka bo Springbok lapha ku 27 mabuka leke la kuba Bloemfontein ngolalo muhle lapha ku 33 eKimbali hle lapha ku 36 kanti ke mabuka nzawo lefana nabombombela hle lapha ku 31 kashisa ke leto nzawo leto ke nangale ke la kubo Komani mabuka nzawo lefana nabo Grafi kashisa ke leto nzawo leto ku Credo mabuka ke emakhanda elikhombisa ke kufuthumala ku leto nzawo leto kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la ngolesine ngolalo muhle likhombisa ke kuchubeka nekula imvula mabuka nzawo lefana nabo nobeke esifunzeni kakhulu kati kwaZulu Natal kanti ke mawe empumana lelive ngolalo muhle liyakhombisa ukuthi solibelesele nengibonya ngemafu kuleto tinzawo leto kanti ke la naselangeni langa lesihlanu ngolalo muhle sakhombisa ke kufuthumala enzaweni lephakasi nelive mabuka ke ekhuphuka lempumalanga likhombisa ke kuphola kuleto tinzawo leto kanti ke mawehla esifunzeni lethelugwini lelive ngolalo muhle likhombisa ke kushisa kuleto tinzawo leto mabuka ikakhulu kati ngaleke la kubo Kapa ngolalo muhle kanti ke mawukhuphuka uyesifunzeni ke la inobeke iNorthern Cape likhombisa ke kufuthumala kuleto tinzawo leto kanti ke kuphindze kushisa mabuka nzawo lefana nabo Appington kanjalo ke namathuba emvula mawehla ke la ungena ikakhulu kati ngekhathi ke la esifunzeni iFree State ngolalo muhle leto nzawo leto kanti ke mawukhuphuka empumalanga live likhombisa ke nakuba leto nzawo leto ukuthi libalele ngolalo muhle angisho ukuthi kungakube ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle